noGatsheni-ke hayi Gatsheni ngiyazi ukuthi awungazi awufuna ngazi kodwa ngoba ningabafana nje abathanda iy'ndaba ngiyazi ukuthi leyo ndaba yohamba ngifike kuwe phela sikaku-approve nje emculweni ukuthi sizwa ngawuthi uyigagu lasophongolo uyatswininiza sekuwukuthi wafika kufuna umakwa lo muntu ukuthi ngathi heyi abantu abayiculelayo lapha abaculayo bethule wosicebi nangu lo mfana lona ingoma yakhe sokhala uma uqeda unyezi uhlanswini-ke sobe siyifaka lethi sengisele ngedwa yibo abafana abaculayo lapho abaculayo bededelisa uyatswininiza wena uyatswininiza athi ingulube ifuna ukuphume esibayelisayo uthe uma ifika le nto yakho uthona kumnanjana yona le nto kodwa simuzwe thina ukuthi uthini yabo kwakungcono naloko ukuthi na indoda kulona ibhenki nakhona futhi bekufanele uqale wehlisa ivolume uzwe kahle ukuthi uthini bese sure ukuthi hayi uthi uzuyidlale kaningi yabo uyatswininiza manje usuqala indaba-ke manje sufana nalo usufuza lo ngoba iphuthuma nje hayi bafana kahleni uyabona sokwanje isibalo sabantu ababulalayo bebulale ney'ntombi kuqala kanje thanda ukukhuluma niyakhuluma ninezindaba nina inkosi impela ninalo nasi ikolo hayi ninalo bafana bama ufuna untshela manga ninalo akusewubala lokho weGatsheni bazokudika-dika-ke laba bantu laba akukho nawe lapho khombe khona umuntu angikhumbuli nami uthi ubani ngoba vele abantu baya-assume ngendlela ba-assume ngayo vele-ke bayikhandele bona iy'tori nokukhuluma umsebenzi wangale-ke eGatsheni akukhathalekile ukuthi iqiniso amanga or ama-speculations umsebenzi wangale ukudifenda umuntu azadadalasa impela wephansi ngoba nje uzwa nje lamagama aphumayo ingoma kulwela omunye umfana komunye umuzi nakhona nabo ngoba behlala begxeka abantu ukuthi nazi nabakhulumeli abafana bokwenye imizi nabo bakhulumela bona ngoba akakhulumi lo muntu lo okuthiwa lento ingayi ukhuluma bona beze bekhulume begaxele kangaka banalwazi luphi ikuphi abakwaziyo cause abaculi abakwazi uyishayela umusic wakho awuhlangane ndawo nabo kodwa somehow bona sebenolwazi oluthize hawu bazoqeda-ke eGatsheni mfoka baba into yakhona-ke le isibhaxu-ke bokudweshula isikhathi eside mina nje into engaku-advise ngayo ngokuzayo ukuze ugweme ukukhuluma ney'nhlambi engakuthola kusasa hhayi inkomo boyibamba ngempondo straight ungasabi uvele iqonde uyibambe ngempondo udile ne-situation ngendlela esiyiyona if umuntu kuyena owenza into kube uyena ngabe bikho umuntu ovikelwayo umuntu uma e-wrong egangile kuyomele nje eGatsheni umveze ungasabi qinisa ulibeka obala ukuze isizwe siyoba right ukuze kwamaskandi kuyoba right ukuze nomunye ocabanga ukwenza okungesikho azi ukuthi uyoba nenkinga if kutholakala ukuthi kanti uzenza ngcono uzenza msula kanti naye wenze kanje umaskandi akumelanga uzofikela izinga sokulona the way ukukhuluma sekungakhona and nangawe abantu abangafuni into ethize kuthiwa yenziwe ubani cause labo bantu laba bangaspend isikhathi bethuya umculo bethu ukuthi kodwa abafuna wabo athintwe nga-anything so sithule-ke siyabuka Gatsheni usebenzele kanzima igama lakho ungavumi ukuthi abantu sebezoqhamuka nje bezopenda
vele siyasebenza lento owawuyisho khona lapho kwi-post yakho. Sekuyindlela e-indirect le ukuthi umsebenzi wakho umosheke, kodwa ungavumi. Umsebenzi wakho muhle, ucula kahle, iy'ngoma zakho zinomyalezo, uthole nama-plaque, ama-gold nani nani, nama-awards. So ungavumi lapho abafuna ukusa khona. Focus emsebenzini wakho, uyishayela ingoma. Uma kunomuntu okubhedelayo or ufuna ukukhipha ekukholweni, umbeke kulayini, ajoyine ulayini naye.